من بعد هیچگاه نمیغلطم زهرا. تا دمی که آن زمین ها به نام تو قید شده است، هم هلدون و هم کلیج ذره تاثیر ندارد زهرا. بسیار خرسند هستم حیاتم، بسیار خرسند هستم. باز نگوین که خرسندی را ببین. این چیست؟ این چی خیل می شود؟ آیا این هزل است زهرا؟ چی شد؟ تمام شده، محو شده. پرنده ها با پرنده ها چی شده است؟ همه‌شون در جویشون؟ این آن پرنده ها نیستن، آن پرنده ها نیستن. با سبب پرنده ها کلیج دهن خواهیش کرده است که گذرگاه شاهراه رو عوض کنند. تمام شده، محو شده، تمام شده. کوین رو به من ده. به ناموسا میخوان که مرا محو کنند، اما نه، به این راه نمیدیم زهرا، راه نمیدیم، اجازت نمیدیم. به ناموسا، پدر سگها، پدر سگها، به ناموسا، پرنده ها، پرنده ها، پرنده ها، زهرا. Dağın ardını çeken bilir ayrılığın derdini. Abim boşa çekmiş aman 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 aman. Gülün derdini, gülü... کنجی است؟ این چگونه سرودستی باشه؟ وای اکرم، صبح بخیر. من باید صبحانه آماده کردم. صبح بخیر. صبح بخیر. ما در ارتش قسم خورده ایم که بدانید که سرزمینمان را قدم به قدم محافظت می نماییم. چه خیلی که مرکز انقره هم وطنمان است، مثل ان همین وطن این جای را نیز محافظت می کنیم. وظیفه امان نه تنها محافظت مردم است، بلکه در بالای زمین این کشور چیزی که باشد به مانند رستنی ها، حشرات و حیوانات هم محافظت می شوند. سلامت باشه. برای همین با صاحب جندن هالدین دوستی عزیزم هلدون شینگولوا خورده صحبت کردم و او باشد خرسندانه دست یاریش را دریغ نداشت. در نزد شما با او اظهار تشکر میکنم. تشکر. برادران، کی و چی بودن ما معلوم است. تا این وقت ذره به اهمیتی نکردیم. بینید در شعار ما چی نوشته شده است: طبیعت را حفظ نماییم و تا دمی که طبیعت را حفظ میکنیم طبیعت نیز ما را حفظ میکند. انا همین خیل است و برای انا همین سبب اینجا جمع شدیم تا که گذرگاه شاه را از اینجا نگذرد. فکری سلامتی پرنده ها را میکنیم که اینجا جمع شده ایم. رفیقان، دروغگوها، این همه برای خرید زمین است. شما از کی محافظان پرنده ها شدید ها؟ دروغگویی اصلی تو هستی. تو کیستی که چون این گپا را میگویی؟ افراطگر، از اینجا دفع شو. دروغگو هستید. شما همه اتون دروغگو هستید. این همه برای خرید زمین است. باز فکر پرنده و حشرات را میکردن. همه اتون دروغگو هستید. من حل میکنم کماندان. همه اتون دروغگو هستید. باز فکر پرنده ها رو میکردن. همه‌شون دروغ میگوین. خلاب ها، فریبگر ها، استید. افراطگر نیست باد، پرنده آزاد باد. افراطگر نیست باد، پرنده آزاد باد. افراطگر نیست باد، پرنده آزاد باد. پرنده آزاد باد. گریه نکن جانم، آرام شو. اپا، من تمام شدم. من بعد مردم یا زنده هم فرق ندارد. چی شد؟ پس از یک چند روز
با سوش اویلدار می شوم. اما من تو رو با ایاز بله، ایاز را بسیار دوست می دارم. دیوانم را دوست می دارم. اما مجبورم که با سوش اویلدار شوم. آخر برای چی؟ آخر فهماندم که اپا اگر با پسرش اویلدار نشوم کلیچ دهن ایاز را می کشم. همان روز آمد و پیشنهادی کرد. من ناچار قبول کردم. ایاز را بسیار دوست می دارم. آن پیشنهاد را قبول نمودم. از این برمی آید که برای همین پرونده ایاز را پوشیده است. بله، برای ایاز همه کار را می کنم. اگر لازم باشد زنده به گور می درایم. اما آن لباس عروسی از کفن هم بدتر است. بسیار ناچار ماندم اپا. از دستم چیزی نمی آید. میفهمم جانم، میفهمم. آرام شو. آیاز اصل خوره. این رو اماکی صرف از کرس آوردند. کرس اکا اون جای رو چنان یاد کردم که تا حال بویش در دماغم است. خدا میداند که بار دیگر کی میدیده باشم. میبینی حالا همراه میرویم. بیاز رو پیدا کنیم یک جای میرویم. یگان راهش رو پیدا میکنیم. ایاز اول باید به خطری تو رو حل کنیم. حاضر. الو فرهاد باید واخوریم. مهم است در مسئله ایاز. فهمو میایم. چی شد؟ ایاز من باید روم. وقتی آمدم نقل میکنم. با کجا؟ نغمه نکن خوب و با بیرون هم نبرو. مایلش نمیبرایم. وعده میدیم. خیر دو دارم. تو بزدید اکا خود رو احتیاط کن. خوب شده است ایاز. با دقت نگاه کن جناب مفید. با دقت نگاه کن. شاه کلیچ؟ شاه کلیچ ها؟ شاه کلیچ. زمان بسیار تیز میگذرد. همین خیلی نیست؟ دیدی؟ از زیر پل چقدر آب زیاد میگذرد. شاه هم مرحمت اینجا گذرد. نه، اینجا بسیار نمیستم. تو این حجت ها را بخوان و هرچی لازم باشد بگو. شاید روزنامه را خوانده باشی و گذرگاه را به این نگاه کرده عوض کن. باز یک چیزی دیگر. مرا هرگز غمگین نکن. میدونی که اگر من غمگین شوم بسیار بد میشود. بعداً وقتی که من غمگین شدم دیگرها هم غمگین میشوند. باز غمگین میشوم که برای چی آنها غمگین شدن. انا همین خیل ادامه میابد. میفهم؟ فهمیدم شوهم. زود حل میکنیم. غمگین نشوید. بسیار خوب. اکنون میتوانی که به کرسیت بشینی. تا حالا به من بسیار لازم میشوی مفید جان. سلامت باشید شوهم. خودت را نشان ده. من بعد ایاز آزاد است. چی خیل؟ تمامی حجت ها رو نیست کردند. حجتی دعوا هم نیست شد. در حال حاضر داغ سودی هم ندارد. نمیفهمم گل. کلیش برای چی این خیل میکند؟ باز این دام نباشد؟ نه، این شرطنامه است. شرطنامه بین قلیچ و جانان. جانان؟ بله، جانان دختری هلدون. جانان و ایاز هم دیگر رو دوست می‌دارند. دختر ایاز رو دیوانه‌وار دوست می‌دارد.
чунон дӯст медорад ки ҳатто барои оиладоршавӣ бо писари қиличӣ розӣ аст. дирӯз шартнома бастаанд. тамоми ҳуҷҷатҳо нест шудааст ва ҳамин тавр ҷонон бо саваш оиладор мешавад. ин хел набояд шавад. чӣ хел аяз он духтарро дӯст медорад? ӯ яке аз фарзандони қотили падарам ҳалдун аст. аяз набояд он духтарро дӯст дорад. фаҳмо, аммо аяз инҳоро намедонад. масъалаи байни падарат ва ҳалдунро намедонад. агар надонад мефаҳмад. ман ба ӯ нақл мекунам. яктарафист. фарҳод ист. фарҳод исто суҳбат кунем. исто фарҳод. фарҳод исто гуфтам. исто. иҷозат намедиҳам ки ҳама чизро барбод диҳӣ. он кӯдакҳо чӣ гуноҳ доранд? аяз ва ҷонон ягон чизро намедонанд. охир онҳо ҳамдигарро дӯст доштанд. ҳатто аз овони кӯдакӣ дӯст доштанд. оё бо интиқоми дар дил доштаат мехоҳӣ ки ишқи онҳоро бикушӣ? ту на танҳо худат ва аяз, балки духтараки бегуноҳро ҳам маҳв мекунӣ. агар ту ин корро кунӣ, аз қилич ягон фарқе надорӣ. гул сафсатарахон, охир тавони хуни падарамро надода чӣ хел бо духтари ҳалдун дӯст дошта мешаванд? агар имрӯз нафаҳманд, ҳатман ягон рӯз бохабар мешаванд. он вақт чӣ кор мекунем? оянда чӣ мешавад намедонам. он духтар ягон чизро намедонад. ту чӣ хел ҷононро бо гуноҳи падараш масъул мебинӣ? вай ҳам ба монанди шумо захмдор аст. дар хурдсолӣ ҳангоми ҷустуҷӯи модараш бо аяз шинос шудааст. дар овони кӯдаки ҳамдигарро дӯст доштаанд. онҳо ҳарду маъсум ва бехабаранд. ҳоло бошад он духтар барои наҷот додани додарат ҳаёти худашро маҳв мекунад. оё медонӣ ки келини қилич ва ҳамсари саваш будан чӣ гуна ҳиссиёт аст? медонӣ ки ин чист? зинда ба гӯр даромадан аст. боз ба болои ҳамаи ин бояд инро аз аяз пинҳон кунад. ин сирри талх аст. духтар инро барои додарат мекунад, аммо ту чӣ кор мекунӣ? барои хотири ғазаб ва нафрат мехоҳӣ ки ишқи онҳоро нобуд кунӣ. фарҳод, ғазабатро фурӯ нишон. ғазаби дар дарун доштаатро мағлуб соз ки ин аз қиличам бадтар аст. ин ба ту душмани бераҳм аст. оё инро намебинӣ ё ин ки дидан намехоҳӣ? наметавонам гул, ва як умр ба додарам дурӯғ гуфта наметавонам. баъдан ман чӣ хел ба рӯяш нигоҳ мекунам? маро мефаҳмӣ? мефаҳмӣ? خانم بیاز می آید. او را سلام می باید. این چی گونه دیوانه است؟ آخر جناب سوش، دیروز من بسیار غمگین شدم، خوابم نبود. برای آن که مرا ببخشید به شما هدیه آوردم. باز شیرینی آوردی؟ باز همه جای را محو میکنی؟ نه، اگر باور نکنید خودتان گیرید بینید. گیرید. این چیست؟ این را از کدام نمایشگاه گرفتی؟ فکر میکنی که با گالستوکی سیدی ما را فریب میکنی؟ قیمت است یا ارزان چی فرقی دارد؟ این به گالستوکی محو شده هم نمیارزد. اصلا تو گالستوکی مرا خریده نمیتوانی، برای آنکه پول نداری. تو به خانه برگرد و بیهوده اینجا مشغول نشو. تو چی کار میکنی؟ انا با تو گالستوک. دیوانه. اصلا به گردنی تو گالستوک نیست، دار انداختن لازم است. تو انسان نیستی، تو را دار کشیدن لازم.
این دختر دیوانه است و دیوانه خوش صفت. آها با تپانچه می آید. агар фикри ба аяз ҳама чизро нақл карданро дошта бошӣ, бояд аввал маро бикушӣ. дар ҷояш гузор. не, ё ту маро мепаронӣ, ё ин ки ман худамро мепаронам. агар хоҳӣ ки ба аяз ҳама чизро нақл кунӣ, ин корро бикун, Фарҳод. бо як калимае ки ту мегӯӣ ҳамаро маҳв мекунӣ. агар чунин ният дошта бошӣ, ба қатли ом аз ман шурӯъ кун. духтар, ту хуб ҳастӣ? зуд пеш гузар. аввал ба ман ваъда бидеҳ. майлаш, ваъда медиҳам. рафтем. ман бо ту чӣ кор мекарда бошам? чӣ хел гапамро мегузаронда бошам? чӣ хел? яъне ҳоло ҳамааш бекор шуд? бале, ҳамааш. ҳукми паррондан ва дастгир кардан ҳамаш нест шуд. давоҳоро қатъ карданд ва ҳуҷҷатҳоро нест карданд. ҳатто доғи судӣ ҳам надорӣ, аяз. ака, фаҳмидам, вале қилиш ба ин чӣ хел розӣ шуд? ӯ то бар ивазаш чизе нагирад, дасташро ҳам намеҷунбонад. ман ба ту ҳамашро мефаҳмонам, додарам. мо ба байн даромадем. дурӯғҳои бисёр гуфтем. акаат одами муҳим набуданатро гуфт ва ягон чизро исбот карда натавонистанатро эзоҳ дод. ҳатто агар туро кушанд, муаммо мешавад ва барои қилич хатарнок буданашро шарҳ дод. ба ин бовар кард? ӯ бовар намекунад. акаат бовар кунанд. ҳамин тавр не, Фарҳод? ака, дуруст аст. розӣ карда тавонистем. аммо корҳои кардаамро гул каме воҳиманок нақл кард. аслан ҳама фикр аз они ӯ буд. акам, офарин. ба шумо ҳам ташаккур, апа. ҳаёти маро наҷот додед. ҷоно, бояд ба ӯ ҳамашро гӯям. вақте ту аз ҳуш рафта будӣ, ӯ духтур оварда туро муолиҷа кард. яъне ӯ туро наҷот дод. рафта ҳамашро нақл мекунам ва ишқаморо наҷот медиҳам. ҳамаш хуб мешавад, додарам. ту хавотир нашав, аяз. агар гузаргоҳи шоҳро иваз шавад, нархи заминҳои харида ҳамон сифр мешавад. ана он вақт ман ҳам сифр мешавам. кори дунёро фаҳмида намешавад. шояд ҳамаш баръакс шавад. худатро аз даст надеҳ. баръакс барои мубориза бурдан омода бош. ин ҳама дар вақтҳои пеш будан ҳаётам. мен бад хуни табодулочи дар рагҳоям намондааст. ҳеҷ гап нест. ақлан рӯҳияи мубориза бурданатро аз даст надодаӣ. акнун худро ба даст бигир ва нақшаи пурсамар бикаш. апаи сидиқа чӣ? зани акаи халил? ӯ ба ман бовар мекунад? ҳақиқатро танҳо акаи халил медонад. пас аз ин ҳама на ҷаноби ҳалдум ва на қилич бегуноҳии маро исбот карда наметавонанд. ҳақиқатро дигарҳо ҳам медонанд. боз киҳо медонанд? мо, гул ва ман медонем. шумо? он сутунҳоро ман буридам, аяз. чӣ? чӣ кор кардӣ?
ака ту чӣ хел тавонистӣ ки ин корро кунӣ? ин ҳама нақшаи Саваш буд ва аз ман ёрӣ талаб кард. ман туро одами килич медонистам, эй бача. ман одами қилич? бале, туро дар амалиёт дидам. вақте ки террористро гурезонде, фикр кардам ки ӯро ба килич супурдӣ. баъд қасам хӯрдам ки ман қасоси ҳамаи шаҳидҳоро мегирам. Саваш чунин пешниҳод кард, ман розӣ шудам. дарунам пур аз ғазаб буд, лекин ба ман ваъда доданд ки биноро холӣ нигоҳ медоранд. гумон кардам касе нест. намедонистам ки усто Халил онҷост. ту гуноҳе надорӣ. ман гунаҳгорам. ба Саваш бовар карда хатои бузург кардам. худоё, девона мешавам. ин чӣ гуна хоинист? ин чӣ гуна занҷири хиёнат аст? ҳамаро истифода карданд. акаи худамро низ бар зидди ман истифода бурданд. ҳама бояд инро бидонанд. апаи Сидиқа низ бояд бидонад. ҷонон ҳам бояд огоҳ шавад. агар ҷонон фаҳмад ба рӯи Саваш туф мекунад, бояд бидонад ака, бояд бидонад. ба ҷонон мегӯям, ӯ бояд огоҳ шавад. ҷонон, духтарам, то ҳол инҷо мешинӣ? ҳоло бояд барои интихоби либоси арӯсӣ биравем ва харид кунем. корамон хеле зиёд аст, духтарам. лабай? ҷонон, ман Аяз. лабай? мен баъд озодам, ҷонон. тамоми парвандаҳоро бастам. тозаам, гуреза нестам ва бояд бохӯрем. ҷонон, илтимос биё. бояд ҳамашро ба ту фаҳмонам. инҷо найрангои бузурге ҳастам. бо мо бозӣ карданд, ҷонон. илтиҷо мекунам, рад накуну, биё. ҷонон, маро мешунавӣ? дар он ҷоӣ? бале, дар ҳамин ҷо ҳастам. меоӣ? бо кӣ гап мезанад? намедонам. шояд бо Саваш бошад. намедонам. ҷонон, вай ки буд, духтарам? бубахшед, ман бояд зуд равам. ҷонон, пас аз беморхона овардан дар чунин аҳвол аст. танҳо чашмашро кушода метавонад. шавҳарам дар пеши чашмам тамом шуд ва ман ягон кор карда наметавонам. оҳ худо, лаънат кунад он Аязро. Аяз ягон гуноҳ надорад, апай Сидиқа. ӯ бегуноҳ аст. чӣ хел бегуноҳ аст? магар ин кори ӯ нест? не, вай накардааст. ӯ рост мегӯяд. сутунҳои биноро бурида буданд. аз кам будани маҳсулот чапа шуданаш дурӯғ аст. ӯро ба дом гирифтор карданд, тӯҳмат карданд. вақте ки ҳама чиз аён шуд, Аязро озод карданд. ин чӣ хел мешавад? охир ҷаноби Ҳалдун гуфтанд ку. ӯ ҳам намедонад. ҳама корро шахси дигаре ки дар бораи ҷаноби Ҳалдун фаъолият мекунад, Саваш ва падараш кардааст. ин нақшаи тӯҳматро барои гирифтани ҷои Аяз кардаанд. агар ин тавр бошад, онҳоро ҳабс кунанд, он беномусҳоро ҳабс кунанд. одамонеро ки Халилро ба ин аҳвол гирифтор карданд ҷазо намедиҳанд магар? метарсам ки ҳамин хел аст. ин одамон бисёр пурқувват ҳастанд. падари Саваш мисли шоҳ аст ва мансаби пурнуфузеро дорост. полисон, додситон ва ҳокимҳо ҳама дар дасти онҳоянд. қуввае доранд ки чӣ қароре хоҳанд мебароранд ва чӣ ҳаёте набошад маҳв мекунанд. бо онҳо баробар шуда намешавад, апа. онҳо ҳайвоне мебошанд ки тамоми хоҳишҳояшонро иҷро мекунанд. чӣ хел? яъне касе наметонад? корҳои кардаашон барояшон ҳамчун фоида мемонад? бале, ҳамин хел аст. агар гӯед, на танҳо ба усто Халил, балки ба шумо ва фарзандонатон низ зарар мерасонанд. тавба кардам, худоё. ин бисёр муҳим аст. онро ба касе нагӯед. ба Юсуфам нагӯям. ба ӯ низ нагӯед, апа. танҳо донед ки Аяз бегуноҳ аст.
Ayaz جانم کودکی و سادگی من تو را بسیار دوست می‌دارم اما نمی‌دونی متاسفانه عموما نمی‌دونی برای آن که باید ندونی خدایا به زبانم صاحب شد خدایا و چشمانم صاحب شد از اشک ریختن مرا نگاه دار اوه و مرا با عشقمان امتحان مکن خدایا صافی این عشق را ویران مکن جانان سخت ترسیدم گمان کردم نمیایی آمدم با تو باید بعضی چیزها رو گویم جانم من بعد من آزادم تمامی پرونده های جنایی بسته شدم گفته بودی بله اما بعضی سخنها رو میخوام با آوازی بلند گویم جانم تو را دوست میدارم تو را دوست میدارم جانم برای گفتنی همین مرا جیغ زدی گوش کن جانم میدانم از من رنجیده ای در غضبی برای آنکه تو آدمی طبقه بالایی گفتم بله سفسطه گفتم اما نخواستم که تو رو رنجانم ترسیدم که تو روح افتاده میشوی دل شکسته میشوی اما اکنون این خیل فکر ندارم جانم خدا میداند و هم درونم و هم دلم تمامی وجودم میداند و برای راست هدایت میکند گوش کن جانم میخوام که همش رو به تو گویم میخوام که همش رو از نو سر کنم مثل اوانی کودکی اما از اول از سری نو ayaz این خیل نکن التماس خب کن خدایا یاری ده از برای خدا دیوانه میشوم که این دختر چیزی رو که خواهد میکند ولی جوانهای حاضر همین خیلند پس از این سن و سال ناز جوانها رو میبرداریم مادر از هر جانور را جستجو میکنید مگر او برای خرید کردن خبری نداشت خبر داشت اما داشت فرزندم البته داشت نخود بخبر باشد به یک جا باید روم گفته برآمد و ما در آفیس شک شده ماندیم با کجا نمیدانم پسرم مگر تو نمیدونی که خواهش یک رویش پیدا شود و کسی چیزی نمیگوید بعضا با تو دلم میسوزد پسرم تو با این دختری دیوانه چقدر زندگی میکرده باشه بیا جانم همش رو از صفر از سری نو شروع کنیم من باز اون بچه دیوانه شوم تو دختری دغلی دیوانه شو از اینجا همه چیز و چاره ما رو گرفته رویم و حیات نو آغاز کنیم از نو البته اگر مرا مثل پیشینه قبول کنی من بعد دیر شده است جانان این کار رو نکن میدانم که تو همه رو دوست میداری اگر تو خاموشم استی زبانت رو بندیم چشمانت فیغان میکنم جانان به هر دوی ما رحم کن عشق ما رو پایمال نکن التماس باز از سری نه اجازت میدهی که در بری تو باشم جانان با من اویله دار میشوی بله 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 هزارها مراتب بله تو رو دوست میدارم ایاز
برای با تو اویله دار شدم و با تو بودن جانم را نیز میدهم. اما این خیل نکن التماس. نمیدانی که تو را چنان دوست میدارم که به خاطر تو از تو جدا میشم. نه. چرا؟ برای چی؟ خدایا مرا ببخش. من با تو رو دوست نمیدارم. تمام. خوش بمان ایاز. جانان جانان مرا ببخش ایاز. ببخش. Kınayı getir annem, kınayı getir annem, parmağım batır annem, parmağım batır annem, bu gece misafirem, bu gece misafirem, koynumda yatır annem, koynumda yatır annem. ایاز جان، ایاز جان، التماس مرا ببخش. با تو تهمت کردم و با دیگران باور کرده تو رو رنجانیدم. قربانت شوم ایاز، مرا ببخش پسر. این خیل نکنید اپا. گریه نکنید. شما ندانسته کردید. اشک چشمانتان را تازه کنید. گریه نکنید. مرا ببخش ایاز، ببخش. مرا ببخش. برای چی خلیل تو رو اینقدر بسیار دوست داشته است و نامت رو از دهانش دور نمی کرد؟ نه فهمیدم پسرم. ببخش مرا به نام خدا که از غضبان سخنها را در حق تو گفتم. ببخش مرا پسرم، ببخش. شما پای قیامتی من هستید. هم جنگ میکنید و هم نوازش. کسی برای کاری ندانسته‌اش جوابگر نیست. من از شما راضیم. باوری دارم که خدا هم از شما راضی است. بیا التماس به خانه درو تا که خلیل هم تو را ببیند. شاید گپ زدن نتواند اما تو را دیده شاد می شود. بیا بیا التماس. Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin دختر ها بس است. سرودی بیهی قونچه کرده است رو میخونه. yaz mı gelecek gönül bu sevdadan, vaz mı geçecek gönül bu sevdadan. خانم اسرا آیا برای راستی شدن آمده؟ میرقصیم میرقصیم. Az mı gelecek yandım Allah yandım. یک دقیقه هالدون گوش کن. چرا عصبی هستی که گویا تو پدر دختر باشی؟
Haldunjon gush kun. Savash pisari man ast. Ya'ni chi kheli ki tarikh pisari tost. Savash ham pisari man ast. Min ba'd pisari to ham mishe. Hamin kheli? Bale. marhamat bigir Savaşjon. این چی است؟ بیهی آفرین اکنون هالدون جان آیلهی کلان میشه و این چی گفتنی گپ است با فرزندانمون همراه به راه میبراییم و برای آنها آینده را تأمین میسازیم یک جای قدم میگذاریم و همراه قلعه‌های بلند را فتح میکنیم قدر این را بدان فهمیدی؟ بله акаи халил шумо ҳамеша мегуфтед ки инсонҳо фикр мекунанд ки рӯз аз офтоб аст аммо ин эҳсон раҳмат ва нишонаи умед аз худованд аст ин нишонаро дида худро тасаллӣ додам худо ҳатман адолаташро барои ман насиб мегардонад худро тасаллӣ додам ҳоло шумо хиста наметавонед ҳаракат намекунед гап зада наметавонед аммо доимо дар барам будед солҳо шафқати азакам надидамро аз шумо дидам шуморо дӯст доштам акаи халил шуморо акаам донистам ҳасрати акаи худамро бо будани шумо кам кардам کسی خلیل رو به این احوال گرفتار و به شما تهمت کرده باشد یک عمر در عذاب بماند چه خیلی این بدی رو با شما روا دیدن چه خیلی تهمت کردن و چه خیلی ما رو با هم دیگر دشمن کردن خدایا التماس برای کردهشان جزا بده التماس ما رو بی صاحب نما پشت و پناهمان باش آیاز این خیل نکن دادارم با این رفتارت استاد خلیل را نیز غمگین میکنی Kınayı getiren ey, parmağın battıran ey, bu gece misafirem, bu gece misafirem, koynunda yatıran ey. акаи йигит куҷост хабар надошт ман ӯро фаромӯш кардам хабар доданро фаромӯш кардам ӯ ба рухсатии меҳнатӣ баромадааст боз ба дигар шаҳр рафтааст ту ба ӯ нагуфтӣ валло ки фаромӯш кардам қумандон модар ҷонакам дар куҷоед чаро дар барам нестед агар шумо мебудед ман худамро зинда ба гӯр намегузоштам дастонамро дошта ин тавр накун мегуфтед вақте ки аязро дӯст медорӣ бо дигараш оиладор нашав мегуфтед ман дар барат ҳастам ва туро муҳофизат мекунам мегуфтед чаро маро танҳо ва бемодар гузошта рафтед кош медонист ки ман барои ту ба чӣ мушкилиҳо тоб овардаам ҷонон
кош туро ба оғӯш гирифта метавонистам. кош ба чашмони зебоят нигоҳ карда духтарам гуфта метавонистам. намедонам ки пас аз фаҳмидани ҳама чиз шояд аз ман нафрат кунӣ, аммо ман туро доимо дӯст хоҳам дошт. чӣ коре ки карда бошам ва ба чизе ки тоб оварда бошам ҳамаш ба хотири туст. кош медонистӣ ки ин тавр зиндагӣ кардан чӣ қадар душвор аст. ин ҳам духтари ман ҳисоб мешавад. худо аз ту розӣ бошад. ҳам кӯдаки нобиноро парвариш мекунад ва ҳам барои нигоҳу бини акаи халилаш аз назди ман дур намешавад. агар дар рӯзҳои вазнинам дар барам намебуд, намедонистам ки чӣ хел тоб меовардам. худо аз ӯ розӣ бошад. худо аз ту розӣ бошад. номи ин хоҳар чист апа? беяз. беяз гуфтед? бале, беяз аст. гулбеяз аст. баъзан беяз мегӯянд ва баъзан гул ҳам мегӯянд. ман беязро маъқул медонам, барои он ки духтари бисёр маъсум ва пок аст. марҳамат кунед, дастархон омода аст, шӯрбо хунук нашавад. марҳамат, ба сари дастархон. марҳамат, марҳамат, гузаред. беяз? аслан гул беяз, вале ҳама маро беяз мегӯянд. шояд ҳаминаш зеботару равонтар бошад. инҳоро ба уҳдаи ман гузоред, холаи Сидиқа. ҳеҷ заҳмат накашед. шумо ба хӯрок нигоҳ кунед. саломат бош духтарам. худо аз ту розӣ бошад. бибус, бибус. офарин. ба болои саратам гузор. чашм нарасад, духтарам арӯси зебо шудаӣ. умедворам ки дар хонаи наватам ҳамин хел зебанда мешавӣ, духтари зебоям. кани бибус, бибус, бибус. дасти хуштоманатро ҳам бибус. ҷонон, ғамгин нашав. ман доимо дар бари ту мешавам, духтарам. умедворам ки худо дар дилат ишқи писарамро мегузорад ва писарам ба хотири ин ба монанди ту инсони нек мешавад. бабай чӣ шуд? ташаккур гул, рафтим аяз. фарҳод, метавонем каме суҳбат кунем? ака, калидҳоятро ба ман деҳу. ҳарду суҳбат кунед. маро бахшида метавонӣ? ин гап аз куҷо баромад? медонам ки аз ман ранҷидаӣ. ту нагӯӣ ҳам чашмонат мегӯянд. аз бас ки ҳақиқатро ба ту нагуфтам, то ҳол аз ман дил шикаста ҳастӣ. не, наранҷидаам. ту кори дуруст кардӣ. ман аз худ ранҷидаам. худро идора карда натавонистам ва ба эҳсосот дода шудам. аз ҳамин сабаб ҳам ту ва ҳам додарамро дар азоб гузоштам. аммо ҳамааш гузошт. ту кори дурустро кардӣ. ман аз ту қарздорам. ин хел нагӯй. имрӯз аяз сахт озурда шуд. фикр мекунад ки то охир ҷононро аз даст додааст. худашро гунаҳгор медонад, барои он ки ҳақиқатро намедонад. барои ба ӯ нагуфтан бо душворӣ худдорӣ кардам. ҳаргиз, ҳаргиз Фарҳод. не, натарса мегӯям. аммо ин ҳам душвор будааст гул. пас аз солҳои тӯлонӣ додарамро пайдо кардам ва вақте ки дар чашми додарам хурсандиро надидам, хурсандии ман ҳам ҳеҷ шуд.
ночор будан инсонро ба хок яксон мекунад. медонӣ ки аз дастат ягон чиз наомадан чӣ қадар душвор аст. як рӯз ба наздам омада ака ба ман моҳидориро ёд дег гуфт ва ман имрӯз не пагоҳ ёд медиҳам гуфтам. он пагоҳ то ҳол наомад, ҳеҷ фаро нарасид. ман ба ӯ бародарӣ карда натавонистам. кори имрӯзаро бояд ба фардо нагузорӣ. чӣ хеле ки амаки сарроф мегӯяд умр як рӯз аст ва ин ҳам ҳамин рӯз аст. то ҳол дар хиҷолатам. моҳӣ барои ӯ баҳона буд. танҳо хост ки каме дар бари ман истад. инро пас аз гум кардани аяз фаҳмидам. агар ишқ дарвозаатро зада бошад, пагоҳро фаромӯш кун. пагоҳ нест ва ҳеҷ гоҳ намеояд. агар ишқ омада дарвозаатро мушт занад, зуд дарро кушо. лаҳзаи додилагӣ шояд тамоми умр тӯл кашад. инро фаҳмидам. фарҳод, ту нагӯӣ ҳам ва ҳатто дӯст надорӣ ҳам ман туро дӯст медорам. ту дӯстдоштаи ман ҳастӣ, ту кӯҳи ман ҳастӣ. аммо ман инро ба ту гуфта наметавонам. мин баъд ягон чиз ба мисли пешин нахоҳад шуд. қарори ман ҳамин аст. мин баъд ягон чизро ба пагоҳ намегузорам. вақташ омадааст. вақти ба аяз акагӣ кардан омадааст. хавотир нашав ки девонагарӣ ҳам намекунам. акнун аяз аст. маро мефаҳмӣ? додарам ва ту гул. 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 ту ғамгин нашав, хуб? مادرم، مادری مهربانم، جانانی پدری یگیتم، یارش، دوست داشتهش. از برای من دعا کنید مادر. بار عشق وزنین بوده است. میترسم که برداشته نمیتونم. وقتی امروز جانان عشق مرا رد کرد، خواستم که باری آخر نامش را فیخان کنم و جان دهم. از عصیانم میترسم مادر. از برای من از خدا التجا کنید یا این عشق را از دلم بکند یا به من قوه دهد که تاب آورم. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. падар маро бубахшед ки ба додар ва хоҳарам соҳиб шуда натавонистам. оилаамро муҳофизат карда натавонистам. ба онҳо акагӣ карда натавонистам. падар, дар наздатон бисёр шарм мекунам. аз он дили кӯҳворатон шарм мекунам. аммо ваъдаи қатъӣ медиҳам ки мин баъд барои аяз ва беяз зиндагӣ мекунам. ваъдаам қатъӣ аст падар. ваъда медиҳам.
دادرم ایاز شیربچه از جانم هم بسیارتر جان هستی دادرم من به تو مادرم و به از صاحب شده نتوانستم آن روزی که شما رو ترک کردم مردم تا حال نمیدانم که تا این سال چه خیلی زندگی کرده با پا راست ایستادم اما با این احوالم هزارها مراتب شکر میگویم که تو را پیدا کردم تو را یافتم با مانند مادرم و پدرم بوی تو را حس کردم وقتی که تو را به آغوش گرفتم نفسی چقور کشیدم دادرم من به تو اکگی کرده نتوانستم تو را حمایه کرده نتوانستم ایاز جان من از تو قرض دارم دادرم قرض دارم اولا در نزد مادرم و پدرم و در نزد شما قرض دارم شاید برای تو را ترک کردنم از من رنجی اما مجبور هستم تا دمی که این آدمان زنده‌اند نه تو نه بیاز و نه نزدیکانمان نفسی براحت میکشند برای با جانان بودنت وظیفه‌دار هستم که تمام مانع‌ها را دفع کنم تا این وقت به تو اکگی کردن نتوانستم و حالا این را برای خاطر تو میکنم به خاطر جانان میکنم کار تا اینجا بوده است دادرم اما تو خرسند باشی کفایه است بیاز را پیدا کن و چیزی که من کرده نتوانستم تو بهر او اجرا کن گل هم به مانند ماست صاحب ندارد کسی ندارد وای هم به تو امانت است ایاز هرگز هم دیگر را ترک نکنید فهمیدی مرا ببخش دادرم اکرد فرهاد Gel gülüm geldi gel 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 şirin geldi gel gel di gel adına kurban di gel sanına Yar با 0023 و 0024 زنگ زنید کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید بلندی ها هوایی تازه دارد جوانی دردی به آن نازکات مرا دیوانه میکنه آخر از تو مرا بگانه کنه با دو چشم مرا مردم ها میگن عاشقی نکه عشق درو یک دلی به غم داشت و دلک ما پر غم کردی حیات شیرین ما به تو دل گشت پاره پاره تو را از خدا دارم بزارم تو جان رنگی айфони неки зарядат камай хема сафхама шамаму нокия билай май интернет дура экран надора курай ранги танаш афтаги таги куҷо шуд маданои ту куҷо шуд ханданои ту дуруғ буд аз сухан нур будум пеши модар вақте ки набудам қарздорам очаҷон ай рӯзе ки қатитам қарздорам шама то рӯзе ки то бирайма бестам ва душмани то будам ва фикр мекардам ки Elegant Production маркази хизматрасонӣ буда дорои дастгоҳу таҷҳизоти муосири сабткунанда аст агар шумо маросими шодиву нишаст доред ки мехоҳед то дер хотирмон бошад пас Elegant Production барои шумо имкони васеи хизматрасониҳоро фароҳам меорад мо бо истифода аз технологияи нави ҳозиразамон бо формати HD 4K дар хизмати шумоем ҳамчунин сабти клипу консертҳо низ дар сатҳи баланд анҷом медиҳад Elegant Production шарики бо эътимоди шумо дар тамоми маросимҳост